Salibonani bathandekayo, ngiyalibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Sithanda ukubonga uNkulunkulu osinika leli thuba lokubana sikhangele ilizwi lakhe ndawonye. Sikhangele ezinye zezinto ezisikhathazayo ikakhulu ngezinsuku lezi esiphila phakathi kwazo. Lingananzelela insuku esiphila phakathi kwazo. Kusegcekeni kucacile ukubana siphila ngezinsuku zokucina. Ezinsukwini zokucina lezi kulezinye izinto ezikhangayo. Sizakhuluma ngezinto ezikhangayo zensuku zokucina. Izinto ezikhangayo ezinsukwini zokucina. Nxa sifunda iBhayibhili sikhangele incwadi ekaLUKHA 21 sibala sisuka evesini lika 25 nguJesu okhulumayo. Uthi yena khona uJesu kuza kuba khona iziboniso elangeni lenyangeni lasezinkanyezini. Emhlabeni izizwe zizaba phakathi kosizi lokudideka ngenxa yokuhuba lokukhaphaza kolwandle. Abantu bazaphela amandla ngokwesaba benqinekiswa yilokhu okuzayo emhlabeni ngoba izibunjwa zasemkhathini zizazanyazanyiswa. Kuleso sikhathi bazayibona indodana yomuntu isiza ngeyezi ilamandla lenkazimulo enkulu. Nxa sifunda lawa amazwi sifunda indlela uJesu asitshela ngayo ukuthi impilo ngensuku zokucina izabe injani. So uJesu ngamafitshane usitshela ukuthi emhlabeni izizwe zizabe ziphakathi kosizi olukhulu. So uJesu udescribe insuku zokucina ngalindlela. Uthi nakhona izizwe ziyabe ziphakathi kosizi lokudideka ngenxa yokuhuba lokukhaphaza kolwandle. Now lingananzelela indlela uJesu akhuluma ngayo lapha. Ukhuluma nje evalisa umumo oyabe ukhona umhlaba wonke nje jikelele. So ngezinye indlela umhlaba wonke uyabe ugcwele usizi. Abantu bazabe begcwele ukudideka. Namhlanje singalalela abakhuluma besitshela ngomumo womkhathi kumbe besitshela ngomumo womhlaba. Kukhanya ngani la amazwi kaJesu ayagcwaliseka. Umhlaba uphakathi kokudideka. Abantu labo sebedidekile. Kangilandaba kakhulu lokuthi lokhu okukhulunywa nguJesu kuyabe kunjani ngezindawo. Engilendaba lakho kakhulu ukuthi izinto lezi umuntu zizama-affecta ngandlela bani. Nxa sifunda ke sithola laphana kuthiwa khona abantu bazaphela amandla ngokwesaba. Liyakwazi ukuthi umumo nalo odescribed nguJesu kumbe ngithi izibonakaliso zensuku zokucina ayisizo zinto eziyakwenziwa nguJesu ngokwakhe, kodwa uJesu wayesitshela nje lokhu okuzayenziwa yisitha sethu ngensuku zokucina. So uSathane uzayenza izinto zonke lezi esenzela ukuthi aminyanise usizi lezinto ezinzima ebantwini ukuze abantu becine bephela amandla ngokwesaba. So nxa sikhangele generally abantu nje umhlaba wonke abantu badidekile sebephela amandla ngokwesaba. Ukuphela amandla ngokwesaba lokhu kubonakala ngemikhuhlane esigcwele indawana zonke nje. Ungathi uyananzelela uzabona ukuthi imikhuhlane esihlupha abantu kulezi insuku yileyi imikhuhlane ephathelane lezinto eziphathelane lengqondo, imikhuhlane evela kuma lifestyles abantu esisenza ukuthi kube lemikhuhlane etshiyetshiyeneyo eaffecta abantu ngendlela esiphila ngayo. Kwenziwa ngumumo esiphila phakathi kwawo. uSathane ngamandla akhe uyazamazamisa umhlaba, uyaletha iziphepho, alethe imikhuhlane. Injongo yakhe yikuthi abantu becine bephela amandla ngokwesaba. Now abantu
bangaphela amandla ngokwesaba. In fact uSathane uyasebenza ngayena le indlela yokubana alethe ukwesaba ebantwini abanengi ngoba uyazi ukuthi khona angaletha ukwesaba ebantwini abanengi abantu bayadideka ezingqondweni. Abantu nxa bedidekile ezingqondweni kabenelisi ukwenza izinqumo ezinhle. So injongo yakhe kahle kahle uSathane ukuthi enze abantu behluleke ukwenza izinqumo ngoba abantu sebephila ngokwesaba. Liyakwazi ukuthi umuntu oyesabayo kumbe umuntu ophakathi kokwesaba kasebenzisi ingqondo isikhathi esiningi ngokuba umuntu angaba phakathi kokwesaba usecabanga kuphela into engamenza ukuthi abaleke mhlawumbe aphume phakathi kwalolo hlupho asebhekane lalo. So liyakwazi ukuthi ngendlela umumo oyiwo wona ngalezi insuku ngendlela izinto ezenzakala ngazo abantu sebephila bephakathi kokwesaba ngoba bengakwazi ukuthi ikusasa labo lime njani ngoba bengakwazi ukuthi kusasa mhlawumbe bazadlani. Ake ngikhulume ngokuthi umumo wezomnotho wona ngokwawo uya affect impilo zabantu wenza abantu bengabikwazi ukuthi kanti kusasa sizadlani sizayenza lokhu kumbe sithini. So izibonakaliso lezi ezikhulunywa nguJesu zikhomba kanye lokhu uSathane azakwenza. Injongo yakhe kahle kahle iyaba yikuthi afake ipressure engqondweni yomuntu umuntu egcine esegula. Umuntu angagula esikhathini esinengi asekucabanga ngaleso sikhathi secabanga ukuthi angathola usizo njani ukuthi ubuhlungu lobo buphakathi kwakhe buphume. So umuntu onjalo genelisi ukubana enze izinqumo ezipheleleyo. Liyakwazi ukuthi izihlobo zami ezithandekayo ingqondo yomuntu i-connected to konke okwenziwa ngumzimba to an extent ukuthi umuntu nxa egula esikhathini esiningi akucabangayo kuphela usedinga indlela yokubana angasila kanjani emkhuhlaneni. So liyakwazi ukuthi yikho okwenza ukuthi nxa sithi siyakhangela sibone ukuthi izinsuku lezi esiphila phakathi kwazo enye yezinto uSathane azenzayo yikugcwalisa imikhuhlane eminengi ukwenzela ukuthi abantu behlale bengabagulayo besehluleka ukuthi benze izinqumo ezingabenza ukuthi mhla uJesu ebuya ebathole belungile. Liyakwazi ukuthi nxa sibala kahle kahle khona laphana iBhayibheli lithi lona khona iBhayibheli khona phana kade mbala khona kuvesi ngu26 lithi abantu bazaphela amandla ngokwesaba benqinekiswa yilokho okuzayo emhlabeni ngokuba izibunjwa zasemkhathini lazo sisazanyazanyiswa ngaleso sikhathi bazayibona indodana yomuntu. So ngezinye indlela uJesu uyafica abantu bephila bephakathi kokwesaba. Liyakwazi ukuthi abantu nxa bephakathi kokwesaba minengi imikhuhlane ebabambayo. Eminye imikhuhlane ejwayelekileyo ukubamba abantu nxa bephakathi kokwesaba abantu basuka babe lomkhuhlane wenhliziyo. Uthole abantu sebegula umkhuhlane wenhliziyo. Abanye babe lemikhuhlane enjenge BP, abanye babe lemikhuhlane leyana eminye esuka iaffect lapha engqondweni okuthiwa yidepression lokunengi okunjengalokho. So injongo kaSathane yikubana afake abantu ipressure kakhulu abantu becine uJesu ebathole bebhizi ngokuzama mhlawumbe ukudinga umuntu ongabe lapha abathole abantu sebebhizi ngokuzama ukuthi bangaphuma njani emumweni lo abaphakathi kwawo. Kujwayelekile ke ukuthi umuntu angaba phakathi kosizi olunjengalolo esikhuluma ngalo. Kujwayelekile ke ukuthi into ayabe seyikhangele kuphela yilokhu okungamncedisa ukubana aphume phakathi kosizi lolu aphakathi kwalo. So liyakwazi izihlobo zami ezithandekayo yikho lingathi liyananzelela namhlanje lizabona ukuthi imikhuhlane esiqeda abantu ngalezi insuku esiphila phakathi kwazo abantu sebeqedwa yimikhuhlane enjenge diabetes, umkhuhlane wetshukela. Abantu sebeqedwa yimikhuhlane efanana le-BP, lemikhuhlane ephathelane lenhliziyo. Liyakwazi ukuthi umnyaka wona lowo nje banengi abantu engizwe kuthiwa khona umuntu nje ubephila
waphonguwa kuphela wahle wafa. Baningi abantu abaphongufa ukufa lokhana unexpected okuthiwa yi-sudden death, umuntu nje akade ephila. Okwenzakalayo ukuthi ngesikhathi lesiyana umuntu kuyabe kukhona izinto eziyabe zimkhathaza zifaka ipressure phakathi kwakhe. Yiwo amalanga esiphila phakathi kwawo, amalanga ezinsuku zokugcina. Kwandisile ke ukuthi nxa sokunjalo abantu nxa sebebona ukuthi baphakathi kohlupho olunjengalolu, abantu ke bayadinga indlela zokugwema uhlupho olunjalo, bese bedinga amanye ama-activities abangawayenza ukwenzela ukuthi khona phela bangahlali bekhathazeka ngenhlupho lezi abaphakathi kwazo. Okwandisileyo nanku, liyakwazi ukuthi abantu abaningi bangabaphakathi kohlupho, kulula ukuthi umuntu ahambe ayonatha utshwala ukwenzela ukuthi akhohle uhlupho aphakathi kwalo. Kujwayelekile ke lokho, abanye abantu bakhopha njalo, abanye abantu benelisa kanjalo ukuthi bathwale izinhlungu lezinsizi abaphakathi kwazo. So i-atmosphere, umumo wesiphila phakathi kwawo usifaka under pressure ukuthi sesigcina ukuthi singaphuma njani under pressure. Abanengi basuka ke bangene endabeni zokuthi banathe utshwala ukwenzela ukuthi umuntu akhohlwe ngezinhlupho aphakathi kwazo. Abanye basuka ke bathathe ama-drugs ukwenzela ukuthi umuntu akhohlwe ngohlupho aphakathi kwalo, azame ukuthi maybe alethe inye into engamthokozisa. Abanye abantu basuka ingcenye badle kakhulu. Abanye bathanda ukuthi nxa sebephakathi kwezinsizi uthole sebesidla kakhulu ukudla, uthola umuntu eseyisidudle esingakana, umuntu engasasenelisi ukubana azithibe ezintweni azidlayo. Abanye ke abantu benza njani? Abanye abantu bayadinga enye into engabe imlibazisa, abanye badinge into enjenge sport, umuntu ayenze isport esithile. Ungananzelela lezi insuku esiphila phakathi kwazo, abantu abaningi baphithekile ngebhora. Ibhora abantu banengi, abantu ikuzama ukubalekela, ukuzama ukudinga enye into. Laba abakhangela ngengqondo zomuntu bathena khona lokhana kubizwa kuthiwa yi-compensatory behavior. Umuntu uyabe sezama ukudinga enye into engenza ukuthi ingqondo yakhe ihlale icabanga olunye ulutho, ingacabangi izinsizi aphakathi kwazo. So yizo izinto ezikhangayo kulezi insuku. Lingananzelela kulezi zinsuku izinto esezikhanga abantu sebekhangwa kakhulu izinto ezifana njengezidakamizwa. Ayisikho ukuthi abantu nje mhlawumbe bazifunela ukuthatha izidakamizwa, kwenziwa ngumumo abaphila phakathi kwawo. So izidakamizwa sezikhanya ngantwa yizo ezingabakhuphula zibasuse phakathi kwezinhlupho lezi abaphakathi kwazo. Lingananzelela utshwala buyathengwa kakhulu ukudlula ezinye izinto ezithengiswayo. Linanzelele ukuthi abantu abaningi kakhulu balandelela kakhulu izinto eziphathelane lokuzithokozisa, izinto eziphathelane lokuthi mhlawumbe bayebukela ibhora, mhlawumbe bathini. Abantu bazama ukubalekela izinhlupho ezithile uSathane abafaka phakathi kwazo. So ngalezo zindlela abantu bayadinga indlela escape route, bayadinga indlela ukuthi baphume phakathi kwezinhlupho zenezo bangene kwezinye izinto lazo ezingaba yingozi empilweni zabo. Abanye bayadla kakhulu. Umuntu angadla kakhulu asuke abesedonsa ezinye izinto ezingamkhathaza ezifana nalemkhuhlane. Phela umuntu angadla kakhulu kwesinye isikhathi uyagcina esiba isidudla kakhulu. Umuntu wangikhona agcine esesiba lemikhuhlane nalena phela esike sakhuluma ngayo, imkhuhlane efana labo BP, imkhuhlane ekhathaza kakhulu umzimba wakhe phakathi. Kwenziwa nje ngumumo umuntu abe phila phakathi kwawo. So izihlobo zami ezithandekayo, kungabe ku-attracta kwesinye isikhathi ukuthi umuntu athole nje ukuzithokozisa ngokudla kakhulu. Ungananzelela ungangena ema-towns athola ezindlini lapho kudlelwa khona kugcwele abantu abaningi, abantu bazidlela bafuna ukuthi bakhohle omunye umuntu ngaye ngambone sithi nakhona hayi imali nxa ingakwani ukuthi ikhafa izinhlupho zakho kungcono uyidle uhluphe kusuthi. Abantu sebecabanga yena leyo ndlela, abantu sebecabanga ukuthi kungcono ukuthi ngenze lokhu lalokhu. Ukuzithokozisa okunengi okwenzakala. Izinto ezinjalo zihlobo zami ezithandekayo zinomphumela futhi kwimpilakahle yethu. Lingananzelela ukuthi zonke lezi zinto ekucineni zicina zi-affecta i-health zabantu.
lingananzelela ukuzithokozisa okukhona. Phela izinhlupho, imikhuhlane eminingi esiphakathi kwayo kulezi izinsuku eqeda abantu, imikhuhlane ekade mhlawumbe singayigwema, ekade singayi-avoida ngokunanzelela, ngokuzithiba, ngokulanzelela indlela esiphila ngayo. Okwenza ukuthi sigcine singena khona ngale ngumumo esiphila phakathi kwawo. Usathane uyakwazi angasifuqela khona ngale, siyafika sonke sigcwale khona ngale, singagula, sibe phakathi kwezinhlupho, abesedinga futhi ezinye indlela zokuthi wethini ngizalikhipha ngalezi izindlela. Yikho linanzelela ukuthi enye yezinto uJesu akhuluma ngazo ezagcwala ngensuku zokucina, ezakhothisa abantu ngabaprofeti bamanga. Lingananzelela kakhulu abaprofeti bamanga abakhona, mhlawumbe ngathi abaprofeti abakhona ngathi abamanga. Abaprofeti abakhona abaningi kulezi insuku badila kakhulu ngezinto eziphathelane lempilakahle. Izinto eziphathelane lempilakahle, ngokuba iproblems ezinengi eziphathelane lensuku zokucina ziphathelane lempilakahle. Why ziphathelane lempilakahle? Ukuthi abantu bafila ipressure generally from izinto ezenzakalayo, bagcina besenza ezinye izinto lazo futhi ezibalimazayo emzimbeni. Bangalimala emzimbeni ukuzama ukudinga isolution, bagcina njalo sebehugwa ngabaprofeti bamanga. So abaprofeti bamanga, kumbe ngithi abaprofeti nje in general, abaprofeti bebe sebebancedisa ukubatshela ezinye izinto, bekhohle ukubatshela ukulandela indlela enhle, indlela yezulu. So sihlobo zami esithandekayo, fisa linanzelele ukuthi uNkulunkulu uJesu usinika ke lesi sixwayiso ukwenzela ukuthi sinanzelele ukuthi siphile ndlela bani ngensuku zokucina, ngoba insuku zokucina ziyawazi insuku ezigcwele izinhlupho eziphathelane lempilakahle. Usathane uzaletha inkohliso yakhe ngaleyo ndlela. Inkohliso kaSathane izabuya nge-angle yezempilakahle, ngoba izinhlupho azilethayo zi-affecta kakhulu i-health yomuntu. Yikho laphana uJesu esithena khona nxa ekhuluma ngendaba yakhe kuvesi ngu-26 ethi abantu bazaphela amandla. Abantu bazaphela amandla ngokwesaba. So uSathane uyafuqa abantu ngokuba yenza besabe, enze abantu becine benze ezinye izinto ezingenza ukuthi ukwesaba lokhana kucine kungasekho. Mhlawumbe umuntu ecine ngenxa yokwesaba ecine sethatha izidakamizwa, mhlawumbe ingxenye yomuntu abe excessive kwenye ibehavior yakhe eyagcina futhi laye imlimazile, ekucine nacine sesezandleni zomubi uSathane. So izinsuku zokucina zinsuku lapho umuntu okumele ananzelele ukuthi indlela aziphatha ngayo kayisoze imlimaze, ngoba uSathane inkohliso yakhe yezinsuku zokucina izabuya ngohlangothi lwezempilakahle. So umuntu ophila ngezinsuku zokucina kumele ananzelele indlela aphila ngayo, ukuthi indlela aphila ngayo kayisoze yini ibe lomphumela kumpilakahle yakhe kumbe ku-health yakhe, ukuze kubeke kube lula. So umuntu kumele ukuthi umuntu ophila ngezinsuku zokucina ananzelele, ngoba nxa sinanzelela lapha kungani ukuza kwenkosi yethu uJesu kuyafika ngaleso sikhathi. Yikho lamanye amavesi esingawabala eBhayibhelini asitshela ukuthi uJesu uzafika ngesikhathi abantu begijimisa ukuthula lenhlalakahle. Nxa ubala iBhayibheli kwabaseThesalonika bokuqala chapter 5 ubala ivesi ka2 ithena khona indodana yomuntu ngaleso sikhathi sebekhalela ukuthula lenhlalakahle. Liyabona abantu babe sebekhalela ukuthula lenhlalakahle, bezama ukwenza izinto abacabanga ukuthi zingabalethela ukuthula lenhlalakahle. Ngaleyo ndlela uSathane uzabahuga bebe sebesiya kolwakhe uhlangothi, indodana yomuntu ibe isibajuma bengananzelelanga. So umuntu ophila ngezinsuku zokucina, ngithanda ukuthi ngilazise izihlobo zami ezithandekayo, ngumuntu okumele ukuthi azihluphe ngokuthi uphila njani. Ngumuntu okumele azihluphe ngendlela aziphatha ngayo ukwenzela ukuthi abe ngumuntu ophila kahle, ngoba nxa singananzelelanga indlela uSathane azasihugela ngayo ohlangothini lakhe, uzasihugela ngokuthi aqale asizwise ubuhlungu, asilethele imikhuhlane. Imikhuhlane yakhona iyabe isiza kithi ngenxa yokuthi
bese sithi sibalekela olunye uhlupho sayenza ezinye izinto ezisilimazileyo thina futhi sezisilimazile nxa sesidinga indlela yokuphunyuka sibe sesicina sesizandleni zakhe uSathane. Kuqhakathekile ke sihlobo sami esithandekayo ukubana unanzelele ukuthi indaba yokuphila kwakho kahle kumbe indaba yehealth yakho iphathelane kakhulu le salvation yakho. Indlela oziphatha ngayo iphathelane kakhulu lokusindiswa kwakho. So kumele unanzelele, ube ngumuntu onanzelelayo ukuthi kambe uyananzelela yini impila kahle yakho, uyananzelela yini ukuthi indlela odla ngayo kawuzilimazi yini, uyananzelela yini ukuthi indlela mhlawumbe ophila ngayo ungumuntu yini oyake ethatha isikhathi sokuthi wenze ezinye izinto ezingenza ukuthi umzimba wakho uhlale nje ufiti, uyakunanzelela yini okuyizinto lokho, kumbe ungumuntu osujwayele nje osuzinike enye into oyenzayo eza kulimaza futhi kusasa ugcine usezandleni zomubi uSathane. Uyabona uJesu nxa eqhubekela phambili esixwayisa ngezinsuku zenezi esizaba phakathi kwazo, uJesu uyasitshela ukubana yikuyini okumele sikuxwaye, uyasitshela ukuthi kuyini okumele singakuyenzi. Uvesi ngu34 khona laphana kuLukha ngu21 uJesu abesesithina khona nanzelelani. Lapha sekhuluma lathi izinto okumele sizenze, nanzelelani, funa izinhliziyo zenu zithundubale ngokuzitika. Hlobo zami esithandekayo, bewazi ukuthi inhliziyo yakho iyakwanisa ukuthi ithundubale ngokuzitika. Nxa ekhuluma ngokuzitika lapha omunye umuntu secabanga ukuthi sikhuluma ngokudla kuphela. Umuntu ngeke azitike ngokudla kuphela. Umuntu sengazitika ke ngokulalela nje izingoma thize. Umuntu sengazitika nje ngokubukela amafilimu thize. Umuntu sengazitika nje kuphela ngokuthola isikhathi sonke social media. Ziningi indlela zokuzitika. Kumele sinanzelele ukubana singangeni phakathi, singathundubali inhliziyo ngokuzitika. Phela abantu abanengi kulezi insuku ilizwi likaNkulunkulu kibo kalisatsho lutho, sezithundubele inhliziyo ngoba laloba kungahlalwa kuthiwe sokungenwa eChurch sokufundwa ilizwi likaNkulunkulu sokukhonzwa akucabangayo ngoba ngumuntu osejayele ukuzitika efonini yakhe social media, sesehluleka ngitsho lokukhonza. Nxa abanye bekhonza nxa kuchunyayelwa usengena futhi efonini seqalisa ukuzitika. uJesu uthi linanzelele zingathundubali inhliziyo zenu. Zinengi izinto sihlobo zami esithandekayo esizenza in excess. Ngezinye indlela ukuzitika ngikwenza ulutho uze udlulise amalawulo. Liyakwazi ukuthi khona ukuzitika yikho lokho abakukhuluma ngesikhiwa bathi intemperance. Intemperance yikusebenzisa ulutho, even ulutho oluright, ulusebenzise uze udlulise amalawulo. Kuyadingakala zihlobo zami ezithandekayo ukuthi ngensuku zokucina sinanzelele ukuthi even lezinto ezinhle esizenzayo singazenzi kakhulu size sidlulise amalawulo. Kuhle ukuxoxa lezihlobo, kuhle ukuxoxa labangani, kodwa nanzelela phela ukuthi ungazitiki nge-social media ize ithundubale inhliziyo yakho. Nanzelela, kuhle ukudla phela, kuhle ukudla, kodwa nanzelela ukuzitika. Ungazitika iyathundubala inhliziyo yakho. Zwana uSathane akufisayo, injongo kaSathane phezu kwezinto zonke ufisa inhliziyo yomuntu ibe sezandleni zakhe. Ufisa ukuyithundubalisa ezintweni zikaNkulunkulu, ufisa ukuyithundubalisa ezintweni zakomoya. Nanzelela ukuzitika ngensuku zokucina. Xa eqhubeka uJesu abesesithi khona ngizaqalisa futhi ukuthi nanzelelani, funa izinhliziyo zenu zithundubale ngokuzitika lokudakwa. Uyakubona ukuthi khona ukhuluma la ngokudakwa. Omunye umuntu secabanga ukuthi ngizakhuluma ngotshwala. Hayi, kansoze ngikhulume ngotshwala kuphela. Yebo, nanzelelani phela abanye abantu liyakwazi ukuthi ngenxa yomumo esiphila phakathi kwawo bayasuka ke babona ubunzima sebehlangane labo, bagcine nje abantu sebengena ekudakweni, sebethatha izidakamizwa ukuze bakhohle izinhlupho. Nanzelelani izihlobo zami esithandekayo, nanzelelani bantu abatsha ukubana inhliziyo zenu
lingathundubali ngenxa yokudakwa ngoba indodana yomuntu ufuna isithole sesibhizi ngezinto ezinjalo. Nanzelelani izihlobo zami ezithandekayo baphila ngensuku zokucina. Nanzelelani ukuzitika, nanzelelani ukudakwa. Abanye abantu kabadakwa zimbanje kumbe utshwala kuphela. Abanye abantu badakwa izinto eziright. Ngoba izinto eziright, la into eyiright ungayenza kakhulu udlulisa amalawulo iyakudaka layo. So nanzelelani lingadakwa libhora. Abanye abantu phela sebesehluleka lokukhonza. Phela amabhora amaningi adlalwa ngesikhathi kusenkonzweni. Yekela ngikhulume so. Amabhora amaningi phela adlalwa ngeweekend. Amanye adlalwa ngeSabatha, amanye adlalwa ngeSonto. Phela abanye bakhonza ngeSonto, phela abanye bakhonza ngeSabatha. Abanye abantu ngenxa yokuthi sedakiwe libhora, kuyamehlula phela kuye church ngeSabatha. Kumehlula kuye church ngeSabatha ngenxa yokuthi itimu yakhe ayithandayo edlalela eEngland, iManchester United, iChelsea kumbe iArsenal kumbe iLiverpool iyadlala ngaleso sikhathi. Dakiwe inhliziyo yakhe sithundubele kasela ndaba lezinto eziphathelane lezakomoya. Nanzelelani lingadakwa izihlobo zami ezithandekayo. Abese sithi yena uJesu nxa edlulela phambili, nanzelelani funa izinhliziyo zenu zithundubale ngokuzitika lokudaka lokunqineka ngezinto zempilo. Ukunqineka ngezinto zempilo yilokho abathi anxiety, ukuzihlupha ngezinto zempilo. Phela inhliziyo iyakwanisa ukuthi ithundubale, umuntu abe depressed ngezinto eziphathelane lempilo. Sihlobo zami ezithandekayo, nanzelelani izinto ezinjalo. uSathane kwakufunayo ufuna ukuthi asifake under pressure, asifake under pressure, siqine siphuma ngayena leyo ndlela, siphume ngokuzitika, siphume ngokudakwa, siphume ngokunqineka ngezinto eziphathelane lempilo. Sihlobo esithandekayo, kufanele sizinanzelele izinto ezinjalo ngoba yizo izinto uSathane ayangena ngazo ngensuku zokucina. Abese sithini uJesu? Abese sithi ngoba lolo suku luzalijuma njengomjibila. Sihlobo zami ezithandekayo, akukhulumelayo uJesu ukuthi singekele ukunanzelela lezi zinto. Phela lezi zinto ngeziphathelane lokuphila kwethu, how you live, i-lifestyle yakho iphathelane kakhulu le-salvation yakho ngoba nxa ungananzelelanga uzayenza ulutho oluthile ulwenze uze udlulise amalawulo. Udlulise amalawulo uJesu abese kujuma uphakathi kwalolo hlupho. Hiyo injongo kaSathane. uSathane injongo yakhe ukuthi asifake phakathi kwezinto ezisi-attractayo, asifake phakathi kwezinto ezikhanya ngantwa zingasikhipha ebunzimeni balezi izinsuku esiphila phakathi kwazo. Asifake phakathi kwalezo zinto sibe sikhohlwa silibala ngokwenza lezo zinto, sibhizi ngokuzitika, sibhizi ngokudakwa, sibhizi ngokunqinekela izinto eziphathelane lempilo, sidinga imali, sisenza izinto eziright, but akumelanga ukuthi sizenze sesidlulise amalawulo. Sihlobo zami ezithandekayo, kumele sikukhumbule ukuthi yeza indodana yomuntu, yeza uJesu. So sihlobo zami ezithandekayo, kuqakathekile ukuthi unanzelele ukubana uphila njani. Kuqakathekile ukunanzelela ihealth yakho lezi insuku. Kuqakathekile ukunanzelela i-lifestyle yakho kulezi insuku ngoba yiyo indlela uSathane azaletha ngayo inkohliso yakhe yezinsuku zokucina. uJesu ucina ngamabala athi yena khona verse 36, hlalani lilindile likhuleke ukuthi liphephe kukho konke osokuzakwenzeka masinyane. Sihlobo sami esithandekayo, ngalezi zinsuku zanamhlanje nxa sibe sifuna ukubana siphunyuke ezintweni lezi, phezu kokunanzelela ezempilakahle zakho, okuqakathekileyo ukuthi khuleka ukuze uphephe kulezo zinto zonke ezenzakalayo emhlabeni. uJesu usitshela amazwi, indlela esingagcinakala ngayo ngezinsuku zokucina, ngoba nxa singananzelelanga sizangena kuma-excesses okudakwa, lokuzitika, lokuminza lakho konke. uJesu uthi nxa kuyikuthi si-under pressure, uSathane usifaka under pressure nge-economy, usifaka under pressure nge-public health, ngalokhu nalokhu, okumele sikwenze ngensuku zokucina ikukhuleka ukuthi siphephe kuzo zonke lezi zinto. Nxa imikhuhlane isanda kangaka, okuqakathekileyo ukuthi khuleka lapho okhona. Nxa ungela mali uthwele nzima, okuqakathekileyo khuleka lapho khona ukuze ungagcini usujunywa yilolo suku ungananzelelanga. Inkosi kwangani ngasiphathisa zihlobo zami ezithandekayo, kuyinjongo kaSathane ukubana asisuse ezinyaweni zikaJesu, kuyinjongo kaSathane ukubana asisuse ekumeni kwethu edwaleni elinguKristu ngokuletha
umumo onzima lapho esiphila khona ukuze sigcine sesicabanga ukuphunyuka ngezinye izindlela. Sihlobo sami esithandekayo, kuqakathekile ukuthi sinanzelele uJesu ukuthi ukukhuleka yikho okuzasenza siphephe ngezinsuku zokucina. uNkulunkulu kwangana ngasiphatha sibe ngabantu ababambeleleyo kuJesu, siqine ekukhulekeni ngoba yiyo indlela ezasenza ukubana siphephe ngalezi zinsuku lapho uSathane eseza konke ngakwenza ukuthi sigcine sizunywa ilolo suku singananzeleli. uNkulunkulu sengani angabusisa ukufunda kwezwi lakhe. Kasikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, siyalibonga ilizwi osinike lona. Sicela usiphathise ukubana siqine ekukhulekeni ukuze siphephe kulezi zinto ezenzakala ngalezi zinsuku zanamhlanje. NgoJesu Kristu ngiyakhuleka. Amen.